remember the first time you met? That one moment when everything changed. We all remember the nervous yes. Oh God, I'm getting married. The cheers and the sound of wedding bells, the family you grow, and the life you create together. That's why the Bride and Groom Expo 2026 is back under the theme Beyond I Do, a journey of love, home and family. Join us from the 26th to the 28th of June at Uma Multipurpose Hall. Discover everything from your dream wedding to your perfect first home. Enjoy fashion shows, marriage counseling, and exciting exhibitions for only 10,000 shillings. For more information, contact 0772 354 940. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Mbabazi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. Abeka omugenzi Chimpenda Elfaz abachikuru Chivingo Bugamba Rwampara nebako mukikuru wabo Chimpenda Georgina ofire 2016 byo kwa katano 2026 nazikuru kubanza 2018 byo kwa katano 2026 Chikuru Chibingo Bugamba Rwampara nebabikira Ankore Farmers and Traders Sacco Honorable Anna Kansime Honorable Charles Ngabirano abanyabuzara ba Kochi Nyihanga Butahe Kazo Ntungamo Shema Masha Isinjiro abambara abachikuru Bugamba n'abanyamukago mwena mwamanyisibwa. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni igana zona nezo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kujyaho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star ikumi hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live at TV West neba kweto hasebo Nuwagaba Emmanuel. Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50. Wajira wa message. Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere. Wazireba. Namazima ninga nebyo kifere. Esande wazireba. Emmanuel oli wankahi. Chibale. Ngweno tarindaho terasta bibirasha munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe.
Orwa kabiri wabano ndakuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo wabo muhinje no muri so rukuteresa umukabuzo mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro natwija kuba turi aha kibikire tikijunda vare farm kandi natwija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nente zamate zakuba twine Habert arukutushoborera aha ndebera yente zamate hamwe n'endebera yortoche kandi arukutwereka no kwabaze kurwanisa kizubu cyengoha aha farmweje inyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira inyina yo kubanza na ukuyare byanora yagure ndijo tukatandika za 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka iwe cyo ine kora otaferwa program Sunday so byo kweshongora ebibyara kedube nababimanya etoza kunta kweshongora kwa kedube kunkambo yenu kandi ebyedini byo nibiyo ebyedini nimvunde byeshongoro bibiri omuzaburi ekeshongoro kimwe nekigana 92 nkigira ngo yanjye nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tajera chatina na nakundu banafire babatakitiye ningaruka Oryo mu mikono ya Yesu tajire chatina kandi kando muri ramu amarwa rukundo wora akona keshongoro kawe hata no manya hariho nake kugera ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ni nkugambera n'ubundi unkuba ndi mukono nimanya ngo hakiriye bigizereki ebikutira minza wachereba Bodiati voice na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Loyce Gavah Edizoba Sunday Hebroni 17 byo kwa katano 2026 kandi shahane 2 izo mwebazyo inja kwisyaho amakuru Agacencwire umbwijire ebitongore bibyo kwerinda ho muihanga ebirumunne kiri kucondoza ahamishango echa CID police namahe nerizoba basibo makagobire ari speaker wishenjero Anita Mong amaka agubasibamo nigashango muri mutungo kigo ho municipality ya Makindye Sabagabo abisherukare babacondoza okutanduka kukora omurimo gwabo omakagobera speaker w'ishengero rya 11 Anita Mong Magogo bakutandikira heru y'ekikari cy'amaka omuri mutungo kigo ahansi y'ebyo kwerinda by'amani motoka za kabangari za polisi za drone n'ebimotoka bihango ebirikuraza omuriro n'ebyoma byo kucwenyigi n'amadirisa tibabisiganyima nko kukibire nyumwebazyo omurikororo n'erizoba abanyamakuru tibikirizibwa kutaha mu makaga emotoka ibiri za polisi nizo zikirizibwa okutaha mu makaga kandi enyuma yazo haba hari endijo ey'ekika kya Harrier
Barranwa b'omukuru nabo ko barebe byabana bigenda mu misho bagemeserezwa kwirira hihi okurebe biriyo nibikorwa kandi bamwe bareba barukutera n'obuhama nikiteberezwa ku speaker Anita Among aina gandi maka omu myanya endiijo nkantinda na bukedeya eyari kujwekera nk'omu ishengerokazi kandi aga goona nigija kufuuzibwa kurebe biriyo ahi twaza kukorera amakuru aga twasiga bisherukare batakarugire ha mwanya ogu kandi tiine eki baaba bagambire. Among nateekateeka okuba bire nakoresa kuba ofisi ye n'esente z'omuhi w'omushoro. Abe byokwerinda okucondooza okuba kutandikire nyumwebazyo omu maka ge aga kororo ahi bamushazireho atari kukimanya bakamwiha abakumi be kandi emotoka ezabe natamburiramu abisherukare bihireyo bokisi ebirikuteekateekwa kuba biri ebizibiti kandi bitwirwe hati tikikamanyirwe yaba Anita Among arikwija kweyanjura aha kitebe ky'abambega ba polisi omuri Kiburi okwehozaho aha birikumujunanwa aha nkoresa kubi ya ofisi y'obwa speaker ahi bwaza kwirira bayongera roreza amaho mu mwanya ogu kandi gataho munda ya geti kandi barebwa barikufuza eki na kiri gasha kwa Ram Edwin. Webale Ram Edwin bwanyuma y'ebyo kwerinda okuchaka makaga speaker Anita Among ahabwe byayine akakwate n'oburi bwenguzi ka TV West wakuretera hebru kumukwataho kugira ngo base konjera okumwetegereza. Narongo Anita Anet Among Magugo akazarwa 2023 by'okwezi kwa 11 mu kagwaro 2023 yashomero mu mashomero gatari gamwe na gamwe yahika kuguko mu kubare bitaboninga shumwete accountant akagaruka yashome by'amateka nuko kutunga ubuhangu akazano mbyo bwebembezi omwaka gw'2016 akesimba hante by'umyishengero kazi wa district ya Bukedia kandi obwirobwo akeizira hansi yakakonje ka FDC konko mukaruru k'2021 Among akahindura umuhini nk'empangu yarwo mu kibina cya FDC yazo mu kibina cya NRM nuko kuraba mu komyishengero kazi wa district ya Bukedia kuyakira to mu shengero akahikana esimba rukwenda kuba muhezo wa speaker w'ishengero ryo mu rundu gw'11 obuhabire haro ekikono cy'amani ahakaruru ko bwa speaker akabire kari hagati yo mugenzi Jacob Boranya owa NRM hamwe na Rebecca Ritwara Kadaga owa esimbira tine kibina bwanyuma yizi nariye kunagwa kachiwa kakora ka NRM kasek echo busasi Jacob Boranya kuyabira hereze kuba speaker akatungo burwira hu yatwirwe sheria mayanja okutungo bujanjabi kunke cyo mugishambi tarabasize kuhona bwanyuma yo kufa kwa Oranya parliament ikabe ine kuronda speaker musya honaho aho Anita Among yatire empapuraze kandi akesimba na Asumani basarugo yo myishengero wabugiri akarura kakaterwa mu chayi kororo kandi Among akakahuta boga bwanyuma yizi nariye kushunshurwa kachiko ka NRM kasek Among ayebembire parliament y'11 okisyo wenchure hwire no parliament gitarasibwire omukarura katirwa 2015 by'ukwezi ko kubanza umwaka gw'2026 narongo Anita Anet Among Magogo akaraba hatine cyakanisa kandi na Sarongo we Moses Hashim Magogo na wakaraba hatine cyakanisa ahabwa memba bwa parliament bwa Budiope East. Swear in the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Magogo Moses Hasim. I, Magogo Moses Hasim, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God.
hona nabwe Among arukora imirimo yo mu kisange cywire akatebwa hemihingo ari kumuzibira ku rubato mu nsi z'abajungu nga Amerika Bongereza n'ahandi kandi obwabire nazo mu nsi z'abajungu abire nakira kuzo wa papa mu Vatican. Among hamwe niba amagogo okutebwa hemihingo egi kikaba kina kakwate no burwenguzi na hato buriyo n'ubwenda kumuzarra kantu bwanyuma ya ofisi ya karisho kutunga obukuruzo nyamwingi obwina kakwate n'enguzi bashaziremo kwatanisa nayo byo kwirinda okucyakamo akaganita Among gona egari barukuronda obujurizi manyo burengera amajuto bujungwa kandi nukwembazara kagwari ya mwenda. Jonad Tumuhewe wa myaka 5 nenayo bukuru rwo mcyare cha Mutumo mu Agacencwire district ashobanjirirwe bwanyuma yo kuburwa fizi yo konjera yo mwana we oherize senior ya mukaga ogwe no mshija we bakagombi nazi homshija we bamwita kandi we bamutema he mukono kandi kwihobo embera tekatereraga. Nga TV West twavuga mpako mcyaro cha Mutumo muri mugarusi yakashare mbarara aho twashanga Jonad Tumuhewe akatebezo kwa binaze na hata bataka manywaga bababugino mu muhanda niba bakabarambeka bakashara hiba maraka arukumureba kubarugira hariba nawo bamutema himikono no kumufutazo kundi nasigara nko kundi kukunduko kubyo kunibira na mushanju nubwo batutema kantu yireho nti tuyirente nko kundi weza ko kushitamana Tumuhewe urebera chumwengwe na kunofsa sibya ineni binji yembere zindu kuturamu zone mbere zigumire munonga ezo bwuru stine sente stine cyo gukora zindwe ni ndya ukukibona ni nkibona kukikubura imbera hontyo ubwa hati umwana wo mu Agacencwire Gavah oherize senior ya mukaga rikasa na high school mu Rashema akiyayobonera 12 mu mashomo go kubara entrepreneurship hamwe na computer konga tarukumanyaho kumutoza bwanyuma yo kubara sente zo kumongerayo plani eyimbire mwinire yombe ni ntekateka ngu yashikiraho abase kuza kuronda umurimo akutandikira bakuru imirimo neberho yo kunaka yo kose naka imiko nje iro mu vacation imurongera nzere kunka ebiri taro kubanga yimbire nza hona akache babimbendo wa degree na mnonga mbire nifa yo kuronda ogo kushomesa kubanga nicho cyo cyane kinkwenda ngayimbire nishaba banjangu hati nkani wasimuzisi n'ubu bushoborozi nango kunaneka diploma degree. Agacencwire Gavah umwejohereza senior ya mukaga nagirango bwanyuma yo kushitamana nyina bahingwize ngo byo kushoma byesasire nyonkanye kunga kinganire na mama wanje kandi akurikije mbere y'inkumareba mareberewe nakinyendeza ngo ni amaswa aganjirire mwiza guza mukabwe Mbabazi aranga unkawe nkomuntu angambire mutakubasa kunyongera kubanga ni murebe nko kwari tine cyayime kandi nanekikiriza mutine cyayime ni mushabara rahanga kumusya mbwena hakubasa kushoma umwaka akagira ngo kuyanyamba nashuko kuyayamba family kugirito ba family hata bari abarwo kuturi n'icyo kumushabira Edith ekiroto cye no kuba umushomesa wo kubara konka nicyo basobutije kwikera ahabo kumusiniya ya mukaga kabara chwera menyesha ababantu kurigero kumukoreba kamama wanje kwari kandi kuno wenyine wowenka kubana abasa abase kunyamba nangwa nzeyo shomo kushomesa nangwa ndiyo na degree kugira ngo aho bona inatandikira na intervenance wakubasa kwenda kuyamba Edith no basa kurabira namba yesumi ya note mushanju 82 nkaga nemwe nkaga ni 2 anana mwenda ninge ya note mushanju notina note mwenda nshanju na mukaga nshanju ni 2
zombi ziri mu mazina ga Mushoke Henry otwiri namurebera kwatanise n'abasista ba Kishabye Shukushema abamureberiro ku rugom primary mpaka herize sene ya mukaga gasha kwa Mike atwakire kwebare Mike atwakire nshaba abanyambabazi abakubasa kwatiraho omwishogu okukora ekiro kubasika ahandi reka tumereho ntugaruka nagarukorata Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze zenyine. Byo ni shara keke tukaza kunyumba. Nawe pensi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjurire ankole crazy limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria eco nabyombecyese cyangane kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad. Kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu bingi abashije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 25 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga not mushanju ina itano itano itano.
Farati gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwen resform ensi y'ebiroto birungi. Kurukayum Kahumro, Omuganda Makuru President Yoweri Kaguta Museveni yasasira Bekayum Jenzi Muzei Sanga Edward kandi yamusima bw'emirimo yakoriri hanga omurutaro rwa National Resistance Army mu mwaka gwa 1981 kwisi ya 1986. Obutumwa bwa President Museveni bushomerwe nganzi yihanga Robina Nabanja ahakuzika Muzei Sanga omuri Ngoma home district ya Nakaseke. President Museveni omubutumwa bw'ubushomerwe nganzi hanga Robina Nabanja hasimira omuganda gwa Isanga ogwiyakozire okucungura ihanga. I want to highlight and recognize his historical contribution to the Bush War of 1981 to 1986. During the war, our fighters received a lot of support in the form of food, money, medicine, etc. from the population, because the NRA was disciplined and patriotic, i.e. we were fighting for national and Pan-African interests. Omubutumwa bwa President ayorekere ngo iro Muzei Sanga kuba omushagici wa NRA abiri nakora emirimo y'entunguka ombwebembezo bwa NRM. I learned that about 500 cows were taken. However, he was willing to risk his life and donate part of his wealth to the struggle because he recognized that the NRA was fighting for the right cause, that is to say, freeing the people of Uganda from dictatorship. Okuziko oku kwicirwa abembezi batara bamwe na bamwe. Naddala bitembe Muzeyi bwamubirako nti agenda kulwana namuwa listi y'abantu bagenda okutanga mu bulemezi. Mu bantu abo kwaliko Muzeyi Sanga, kwaliko taata wa Kididi Muzeyi Bagalukayo, Cedra Kanzaire Kaguta nwajwe kireka ya Kaguta kandi asimira Muzeyi Sanga abo kundi hangari ya Uganda. Kumanya history ninde ingwa kokana nkusaba mwana wanje banondondera okusomaho basumu Isaya mwenda ogwakana ebyanje bihweromu kokana ngenda ko omugisha agenda ko omugisha okuyatasya tafire yatasya mwana we oyarwe nawe agarikira ntebe muterero mungaro yatasya mugarira ntebe ni mwamugarira mu ntebe mweterero mungaro okutera President Museveni nabahe nari mbonda nkarupoti itatu iho RDC ni mwakikozere Gasha kwa Thomas tumwebaze. Omjenzi mukama muhomze ombusenje omujwekero wa Shema North Dr. Elioda Tumwesije hayashirwa mu kitendisa bwanyuma yo kurahira kurunji izuba iryo rwa katano ogwasimira bamutorine okumwesiga kandi bakamugariza omwishenjero kubajwetera. Omukoro gwo kusima bamuhira karuru Dr. Elioda Tumwesije agutandikire n'orutayayo aharwera Nyanji Diocese kandi yakirwe Bishop Johnson Twino Mujuni. Ate Elioda otakasingiro kuri waranga obwa minister kuri waranga obakaruka kwangira ukavuga muri waranga hatoboka singiro muri waranga obuna kumujya kukanwa rw'umbara muri wana
Dr. Yoda ashoborira habwe ncabandi zo mu kanisa ya Bweranyangi okusima Ruhanga. Wasimuru wabanize nangona yenda ngo mwena na primary umugendero ntakajya banyemerera nangona gezaho kuko umara kaje agombe kumutuma gushaka ngo abana no zakahuru zabo neraganda n'umushaka bakako aberiko kabishoboka bakutamu gushaka kugira ngo ukuna ambirona benesigeze n'umwe ngo arigemu akoka aribiye abakizi kunga ichungia abashobora ibindi rasite kandi yawo rasite ari rashaka ndemwe ari sayindi ushobora byona byagenderaho ubona kandi n'umuzo mukaburu rero tube Victory erashebizo byo aragana isoko ry'abantu be no kuhagira intunguka. Tuliabasisisha unganisha kama asase ukanisha kana kumcharo ni suksha This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice. Bwanyuma okurya okugashura no kushara amazina bibira hafamu ye omuri Kitojo omuri Shema municipality. Gasha kwa Ali Waswa na Abraham Muganzi. Mwebere abanyamakuru bitu enkuyaje kurwombice kabitarumwe na bimwe bayishira hamukoro ogomnyamakuru witu Senyomo Gideon ogubiro mtaone ya Mbarara Senyomo nabe kayishe Homjenzi Morris mukasa Kampala babire nibasima Ruhanga habwe ebyo ebyabarabizemo no kubatiza omwana wabo Austin Senyomo. Omukoro ogu ogukorirwa ha kitebe kikuru kya Kampala Auto Garage omurembo rwa Mbarara gutandikire n'ekitambo kya misa ekyebembirwe Reverend Father Agabitwari Neitwe omuhezi wa bwana mukuru wa Uganda Matters Parish omurembo rwa Mbarara. Abazeri murinde kumendyaka umwana nyamukuru Kristo aza kubatwaze kushirana mushana agumani rumudini rumukama kwalisha oneko mkanja munakiribona miremo y'iguru. Omubutumwa bwe Reverend Father Neitwe asimire Senyomo Gideon nabinishe ahabo kugira okworekwa kutebekanisa omukoro gwo kusima Ruhanga. Wongesha mani Kristo yagambe tumaze twatwana lyali elizo musabe ekitone cy'umuraso mu izina ryanje Ruhanga iza kujata turahereza jure kigambo cy'umunonga sire vajachi ukora ekicyagambe nangwa crossing na boundary eshati kumanya uriyo wano sabaranga tubataisa koriyo tubataisa korfana ngani ngaka prospo na peta rurengo rwazeshi rwaro. Senyomo asimira abantu bona abamukwatize kusima hamwe nabo ababakwatireho okutebekanisa. Abe byona byatarabize cyo kubanza kusima w'amagara marungi kusima aba family umushara wanje ngambera bana ni musima bona barije ni musima baze kushoma n'ibindi byona mwena bimushitsa cye mwena nasima mama mwebale abacyara banje bavuze mwebale kumbererako mwebale basoma kumbererako nanyeka amanyangumi n'abantu Sarah Mubiru orukorera by'amakuru ahabwa TV West kandi uzwekire company ya Vision Group erukoresa Senyomo Gideon aha mukorogu amusimire ahabo kuba mukozo muteganda no kwatanisa nabandi. Ndakusima Senyomo Gideon nyowe ko kumwerebera akanyorobesa okumwerebera
narishaba mu kitereko eshonga bwa kigidiyoni yanyorobize okumwebembera byaba ryo mu nshobi niyo nicara kubeta tinyenda bwamba nyine eshobe yeye nahikanaje manya kandi ayehamboringa akugera techo tikiragake kuba kusima faza leta kumureba kubaza kwisha zezo bino shitisa kandi akabazo mwana witu akazomigana ya Kristo nza kusima nimwena abaya habo kwisha kwitesingeji kana nawo ndasenye mu gidiyo nekaye n'abantu babubona gasha kwa Abdukarim Sengendo Wabari Abdukarim Sengendo reka tumero tugaruka nagarukurata kuruga mu nshozi za Kinkizi n'itaka ryo rwese irya Kanunga habireho intekate ya mane yatandikirwaho abantu abino mwete go kwetunga tindijo ni Kinkizi Development Finance Services Kidefisa Sacco Limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandikira yo kwetungura kurabira muri za Roni Seat ko buhinji no burisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyinji hamwe n'izindi nyinji aha magoba agacendezibweho twin accounts nka individual fixed deposits school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamirambo okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email Kidefisa Sacco And that's it for today. Till the next episode. omuliro nguwulira mulingo mutima kukangana like drums kalakata enendungu yakusabula mikono free of fire free of fire free of fire umara kuruka gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kureba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mngena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kuri byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara n'amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa mwije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushaje 2 anana mukaga kinana na mukaga Banya-Uganda mwetebekanishize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka miliyoni igana zona nezo kubaha konka buri Sunday nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kujyaho akasente 12 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star 10 hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live TV West ne bakweto hasebo Emmanuel
nuwagaba Emmanuel. Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50. Wajira wa message. Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere. Wazireba. Namazima ninga nebyo kifere. Esande wazireba. Emmanuel oli wankahe. Chibale. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwa kabiri wabanonda kuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo twabo muhinje no muri so rukuteresa umukabuzo mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro no twija kuba turi aha kibikire tikijunda vare farm kandi ne twija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza amate za kuba twine Habert arukutushoborera aha ndebera yenteza amate hamwe nendebera yortoche kandi arukutwereka no kwabaze kurwanisa kizubu cyengoha aha famweje nyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira nyina yo kubanza na ukuyare byanora yagure ndijo tukatandika za 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka iwe cyo ine kora otaferwa program Sunday. So byo kweshongora ebibyara kedube no babimanya etoza kunta kweshongora kwa kedube kunkambo yenu kandi ebyedini byo nibiyo ebyedini nimvunde byeshongoro bibiri omuzaburi ekeshongoro kimwe nekigana 92 nikigera ngo yanjye nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tajera chatina na nakundu banafire babatakitiye ningaruka Oryo mu mikono ya Yesu tajire chatina kandi kando muri ramu amarwa rukundo wora akona keshongoro kawe hata no manya hariho naker kugera ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ni nkugambira n'ubundi unkuba ndi mu mukono nimanya ngo hakiriye bigizereki ebikutira minza wachereba Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Otaza muka yawe okitirwa mu busasane nako okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutu yawe cyubaro otaferwa muzanogu rwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasire kandi dinga chikoraga kechi kukicyambaho oine chiroto cyo kombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu
twegiteho aha program y'ebyogombeki ayituru kuba tutayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakuombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerimo bisya byinshi so tugumana tureta design z'ishemeri tungo bahabuzi ku rwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombeki ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulimu mutima kukangana like drums kalakata enendungu yakusabula mikono free of fire free of fire free of fire. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo nesente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo robukozi. Urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora shonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo mani izina roryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze. Urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimisa. Kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza. Twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka
eyine bizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi bitu ubwo tuma mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo poma rota sisiro wanje iyo marota yakurire shano hasa ninga okuna tware niyo ngo nakufwa tokare bagara twina bakazi babiri nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi binabakazi munani baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya borotire ndu owakuchiroru nugwo muzano ogwotashime kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwije kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo inyi nikakutumira ngo twachora mwana yongwe niko kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyina Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni igana zona zo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kugiraho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star ikumi hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mbuji wempango kuruga live TV West neba kweto hasebo Nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wajira wa message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere wazireba namazima ninga nebyo kifere esande wazireba Emmanuel oliyo wankahe Chibale ngweno tarindaho terasta 238 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Korka yumkahumro chiriyo reba makuru Agacencwire abaziro mu district ya Shema batonjirwa makakumu okujiro moga omukushisha abana babo abo tabafaho no kuboreke mahande merunji abantu bashabo kugaruka muramwa ho kutereza abana babo no kuborora kurunji babwambara mukoro gwo kushabira beji bari kurenga rukaga ogutebekanisi wabakanyi na Shema Ministries International ibijya bine degree abashabiro abatari kumanya wade icyo barasabiriza n'icyo muntu ekitukuza Uganda negumane yinduka bugashisha bwizije yengeso mwana wawe emirimo y'emikono fubango ko kubaza wano ushubura tambura na waduka ayige kukora apimo buhungu abeji bakomeirwe ntanda y'ebigambo by'obwenje okubahwera omukura kwabo cyarasa kubankimwe nishimanyisa ngwimo mine ticket y'iguro red konkate kwija kubashuwa diro emico yawe n'emitwarze abazire bawe yaberyo mu damage yaberyo munshi damage mu jumanya teje bakujwara mbiri konkane damage on behavior kora bino manyangu no yubabazire bawe wano mangu jabure mboga wano mangu torukunaba wano gaya bashomesa ninga no bajuma omwana we natinde bichwe tikina hakuza discipline is the foundation of success tikina muntu wena kubasa
kwikacha kwikao atile bishi tugambireho n'abamwe mbeji abashyira aha kushabirwa uko ngaha wizoberi nane mushaya twiritwe nk'abana sima habo mugishobu kandi ntuhamya amashita guba tsigeri izoba bisima ko ntuje gukora mbatano yitinga amashita nk'abana bakushoma kandi tumanya kandi ntekereza mu ruhanga ngo bashita kuba tusiga mugenda gukora kandi gaza kutura strong kandi tuzakora je icyo ntuchesiga umugandi obusabadikono bwa Kachinga umureberezi bwa Northwest Ankole erizo abwayemeka sabadikono wabo kandi abikiriza bashabo kugumana bashagike kanisa yabo omukushabo kwa ebembero umureberezi wa Northwest Ankole Right Reverend Amos Magezi nyowe Reverend Canon Jackson Katunji indahera porobero umureberezi wa Northwest Ankole ko kwirugamba birungi biri Canon birukora y'ubureberezi ubu birukuragira Bayima yo kuterebera hiro Canon Jackson Katunji yatomukona habahandiko ebiruku mahamya nkasaba dikon wa mukaga wo busaba dikon obu okwemereza omutima kwenu kutekwa kubaho abashinja bemereza omutima obama kagabo garangumeho niberarikirira abakazi babo abakazi nibemereza omutima niberarikirira abashinja babo karakugenda yaine kakaruma kakuza kukorera handi dera kumanaja haha yembya manyanto okoine yo mukazo ndejo naruta mwineyo omushinja na waba yo kuriya gira tatu ngweno go unasigira omuka ha kana amarebiro ntagireyo okwera akirira kuruho Bayima yo kwemekwa Reverend Katunji yagambo ko arukwiza kwenegize ntunguka omukichweke eki ikitongore cha households nacho kitwera turango twato projects zo kwebeke kanisa nambwe n'umusaba diko n'ubu kanisa inyingi zine projects abamwe bine mwani at least buri kanisa tukagira ngo at least gire imiti 10 y'umwani nina no kushira kandi agama marisa ginente nambwe nikaha Kachinga tindo hwente konka kumpigiranze ndebe kanisa ya marobwire buringwa sonye buza first bono kata kunanka kata kuramangu kata kwa Mwan Patrick Tinamask first bono kutakura mangwa ukatkarga twa batirizamu nishika twayemerera mwana wawe mukiwitu ikanuseji twakisigeriye tinkureba first bono ho no mukushaboku abakristayo batandike hururu yo kunduze kanisa yabo yo titera plan kugira ngo tutenga motoka motoka yitu elion elukura nitetenga motoka kugura motoka ansya kandi turiyo nitutaho buryo kugira ngo kanisa yitu eshanira gani makanisa gobusaba diko bitu gasha komaye kwatwachire na Timothy Mushabe mwebere abashatu beitu bamakuru omakuru agaho naho President Yoweri Kaguta Museveni yayongezayo ekiro cyo kujaguza yayongezayo emikoro yo kujaguza ekiro cy'abajurizi habo kubarukaho okwendwara ya Ebola yagira ngo abo bona babire bahikireho muhanda bari mu rugendo orokuzana mugongo kujaguza ekirecho yabaragira okugaruka mu makagabo Omakuru agebyemzano wanyuma ya Uganda kutandika kurunja mpaka za Afrika izabasigazi aho yasinjira Democratic Republic of Congo na godi shatarusha ahizo bari rwakashatu nyomwebazyo bebagendire kubi aho basinjirwe team yihanga eri Cameroon na gore mwaharusha mu mpaka ziriyo n'izindiro mu ihanga eri Morocco Uganda hati neyitaga kusinga Ivory Coast omuzano gwa hamuheru omu group yo kuzoma round erukurataho. We lost our second game today against Cameroon. The most important game for us that can put us through to the World Cup. But hey, we still have another opportunity to come back against Ivory Coast. It would have been very better if we would at least get a draw from the game. For me, I think we did not start the game well. But later in the game, we came in the game and we controlled some part of the game in the first half. The second half was better, much better. Created some chances. But let me give a thumbs up to Cameroon. They defended very well.
the time that we have their back facing the wall, they defended very well. So it's good. It's good. Good challenge in the game today. We're looking forward to meet Ivory Coast, and then we go all out and then make sure we qualify to the World Cup. It's not going to be easy, but we believe in the boys. The boys did well. They did not start well, but later in the game they came up well. You know, we've seen some places that we need to improve, and for me, I believe that we had some issues with some of the players, the starting team against DR Congo. So we changed about 2-3 players, which is not healthy. But it's not an excuse, you know. It's not that we should have maintained the same squad. Lots of changes, I think, slows our momentum down a little bit. Hopefully, we get all the players fit, and then we go hard against Ivory Coast. Thought about the first time cross, and then realised he had lots of time. Centres it, and then it's driven back in, and an opening goal from Massikon. Did he get a touch, Massikon? Well, if he didn't, Abdul Rahman will claim it. And Cameroon are ahead. 23.5 minutes gone. It's against the run of play as well. Cross. Omuganda makuru g'ebyemizannyo ttiimu ya Budo SS ababiri bine ekikopo ky'omupiira gw'amashomero aga siniya ga Uganda yonerizoba bashozebwa mu mpaka ez'obwanyuma y'okusingwa Kyadondo SS na Gori Mwaro sh'omuruzano rwa quarter finals omu mpaka ez'okuhindura omuri Lira. Bukedya Comprehensive School a South bine ekikopo ekya Fiesa barabaho okuza omu semi-finals bwanyuma y'okusinga Masaka SS na Gori naari emwe omu kusimula na penalty akandi aba nibisha kuritana na Kyadondo on semi-finals. Chakare. It's 8 for start times, also available on the Afro mobile app and available as well on the free-to-air decoders. My name is AP Aland and I'm with my co-commentator Emmanuel Achille, the voice from the Three Nations board. Has it over in the penalty area looking for Mutassi Joseka. The ball is headed away. Good dribble! Dixon, the captain, the scary tactics, and the Dema sends the goalkeeper the wrong way to make it one for Chado. Webere okuba omurebe mulungi w'amakuru agacentirana gakusiona Mbabazi Charity na Loyce Gavah twenda kukwendeza omwebazyo omurungi dara kurungi weekends yeriyo netandika ekubereye ihorere Targa TV West. Sunday. So byokweshongora ebibyara kedube nababimanye etoza kunta kweshongora kwara kedube kunkambo yenu kandi ebyedini byo nibiyo ebyedini ningunde byeshongoro bibiri omuzaburi ekyeshongoro kimwe n'ekigana 92 nikigera ngo yanjye nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tajera cyati na nakundu banafire babatakitiye ningaruka Oryo mu mikono ya Yesu tajire chatina kandi kando muri ramu amarwa rukundo wora akona keshongoro kawe hata no manya hariho nagera kugira ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ni nkugambira n'ubundi unkuba ndi mu mukono nimanya ngo hakiriye bigizere ki ebikutira minza wachereba Orwa kabiri wabanonda kuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo twabo muhinje no muri so rukuteresa umukabuza mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro no twija kuba turi aha kibikire tikijunda vare farm kandi ne twija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza mate za kwa twine Habert arukutushoborera aha ndebera yenteza mate hamwe nendebera yortoche kandi arukutwereka no kwabaze kurwanise kizubucengo aha famweje nyunga banza n'intemu
najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira nyina yo kubanza na ukuyarebya hano yagure ndijo tukatandika za kenti 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntwongera rastiri twagura itaka iwe cyo ine kora utaferwa programme empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha uramanya muhinji ningo murisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete impinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no burisa na cyemba guiguga na cyasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abarisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group